Atalo fatu Samoa ila mai moanga le nei tula o la fiafi. Alo mai se whakuponga fo ile nei o la Samoa Taulogologo. O la tomua atu tatu tala. O le aso le asafo la sia i luma o le palimene. E tula fono tau wha o fia le pulenga o wafu ma taulanga. Leona whai taungalona lua mo le iloina. Le afana na se kone o se tatu report. Aso tau malo. Pai tuino tula fono tau wha ofi. Mua tula fono tau wha ofi o te teunga o tula fono o pulenga o taulanga. Lua o lua. O le mata opole toi fo i le vaaiga ma le puleina o wafu lo i muli fanua sa le lolonga ma sa titoa le ipata i le pulenga o wafu ma taulanga e peo na iai le faalaputuputonga o vaao Samoa talu mai le tausanga i lua a fesifun ma le faa. Sa faalia i le folasanga le afionga le minista o ngā luenga matina e titele le malo afionga ia olo fiti vaai. Ai na o si vaenga lava lea la o fionga le fonftalai whapupu atu sa mātou tala. O le tūlanga fia ma le o le mamalo le atunuu ina ia manino ma malama lama le lei. Ai mai se lava ia le whewa inga le vā o murifanua ma salolonga ia manino ia le tūlanga. Pei ona toi whaata o toi le tūla fono nei. Lau whionga le whongwhitalai ma le malo mauta o le teimi nei. Lua wafu o polea nei e le tātou company va Samoa, po le Samoa Shipping Corporation. Ai tolu wafu o loo i lalo va ainga a le polenga o wafu mataulanga ia mai tau mai ia lau awhionga. Ia pe le oto le lei ia le polenga i va aia ia tulanga ia ma a tātou malo. O le suinga la le nei lau whionga le whongwhitalai safa ia i le lua fesfulfa. Ia o nā ngai mai lava lea o le pūlea ina o nei mea lava o wafu. Ia ma ua iei le tautonunga le tātou whainga malo. E ao matatau o nā toe whaafo i lava. Ia tulanga ia i lalo matawhai oi. E tusai matu la fono. Usai matu la fono le tātou lava tunu. Ia ai maise tu la fono whaavao malo. Ina ia manino ma malamalama uma ia tūlanga whapena. O le sirfia i lau whionga ma le malon ma. O wafu lava ia sai le whaamalo le vaaiga a le pulenga o wafu ma taulanga. Pei tai ono nai whawhitau ni na tutupu i nā waitemi. Na afu aia na see e vaaia e le faalapututonga o vaao Samoa. O le wafu i sa titoa iai nisi o fuafuanga whaatatitia le pulenga wa fuafua o le a whaatino ai. Mai mo umia le toi sa ini ili tuto o vaenga uma o le wafu atoa. Le whana nei se kolimalau Samoa Taulogologo. E luas fulfa masina o whaamalolo ai nei le taitai o le tuangai. Whaatasi ai me le lato whailau tusi e tusai ma se whai unga ali palimene. Le afana na se kone mo se tatu report. Ua whaamalolo nei mo le lua sufa masina po o le lua tausanga. Le taitai o le tuangai se sunga i atu i la epa sa ine le malia le ngaoi ma le whailau tusi o le tuangai. A fionga le ala i puleri moni a yafi. E tu sai ma se unga le komiti mo a mio matulanga tawaloa. A le pale mene sa folasia i le aso ana nafi. Waila le komiti lana unga i whapea. O fautuaina le komiti tūlanga alo ia ma mio tawaloa le fono wao. Mua. Ina ia tu e seina suis fono mo le pā, ma suis fono mo faleata, nu me le tolu, mai ngā luenga le fono wao, mo le umi e lua sulfa masina. Lua, e le anga waa nei suis fono, ua tau salaina, o na maua ni whaamanuanga, i totongi ma alau ni whaapāmene. E tu sai ma tu la fono tu mauta sivat fitu, pui lima. Tolu, o fautuaina el komiti le fono wao, ina iai se avanoa mo suis fono, ua tau salaina, mo so la fina ngalo i le whaasalanga e pei ona ia i lalo le whawai. O suis fono suis fono ua tu e seina mai ngā luenga le fono wao, o le ale ma whai ona toe whaatinoina tūlanga nei. Le whai ona te ulwhale i le mota, po o malae, maloto al pān meni. Le toi mwhai ona iai in komiti whaapāmeni. Po le whai o se fisili, po se whaasili silanga. O se lafo i tutonu al pāmeni.
O se afiafi ese fo ile aso ananafi, ono le whaatino inai o le ulua I taimi, o se pālota whaalilo lilo I tutono le maota fono, ese mai le pālota wala au e peo na māsani ai, na ia sa ilia le amio tono le whai ungole nei mata upu. Tua tua ile lafo, ina ia whaatatia ese tu ina mai o le fesili alau a fionga. Ai whaatino stato pālota whalilo lilo e sa ili ai fina ngalo sa o loto sui mamalu al palemeni. Mo se whai unga le tato mta upu. Ua manatu, se whainga manino ma le amio tonu lea, ai oanga fo ia whaatea mo kalasi. Ia o le lafo lea ma le whaaloalo lau fionga. Maoli unga lale nei sa iei le pālota whaalilo lilo, sa whaatau nu uina ma le unga le mata upu, e peona sa folasia I lumo le palemene I le afi ananafi. O lea wau tauri maina le whae unga o tātou pālota, le a whae la tau e langolangoina le poti al komiti e luas fulmareiva. Le a whae la tau te ena le poti al komiti e sfuruiva. Tu sa taunu unga al pālota whae lilo, sa whaatino ina sa iri eis whae unga al whono au whai tu la whono. O lea o te whaasisila atuai, ua wha maonia nei e whono au whai tu la whono, le poti al komiti o tūlanga alo ia, ma mi o tawa loa, whaatasi ma le whautuanga o tu ina mai. Lea whana nei se kone mo lau Samoa Taulogologo. O se waainga le nei I se ulua I ripoti mai le ofiso whainumera whaamamawina Samoa. E whailoa mai ai le whaitau a whai o e na malanga mai I Samoa nei. I le masina o mati lua afe lua se fulu. Se ia o mai ia au kuso le nei tausanga. E pei o na tau fia ai le tuina mai o ripoti o na o le COVID se fulu maneiva. O se atelenga le nei o le ripoti. Ua whalawi loa loa I le ofiso whainumera whaamawina Samoa. Sana o lua I report e whailoa ai lea o te lenga, po le whaitawa whai o e sa whai malanga mai I Samoa nei, mai le masina o mati lua a whelua se fulu, se ia o mai ia o kuso o le tausanga nei, pei o na awhia ai Samoa I le whama ai COVID se fulu maneiva. O le report o lo whaalia ai lea o whai o e na whai malanga mai I Samoa nei, mana whamawina mo le masina o kuso le tausanga nei lua a whelua se fulu lua, le ana a mata whamatu mai ai le ofisa mo whalau lawe te supa whafuasei, le tsala lo ia yo le tele o ia ingor COVID se fulu maneiva e pei ona tapuni ai Samoa ma whaamawina ai leo whaio I latou I lea vai periota mai le masina o mati o le lua whelua se fulu anga I maia au kusa le lua whelua se fulu lua e tusa lea mareheba miliona wha whelima se lau fitus fu miliono le au whai oe na whai malanga mai I Samoa nei e au fia ai ma I latou mai isi atu nuu ma se te seni a isi atu moto sata au fia I Samoa nei o no le COVID se fulu maneiva. Mai whamaumonga mai le ofisa whamaumonga whainumera Samoa. O le whaitawa whaio I latou sa malanga mai I maalele I lea vai periota. Sa whamauina e iwa sfulfatasi ma le lua pasene. Ai o le iwa pasene na malanga mai I waa I Samoa nei. Sa matawina le numera o tangata na whai malanga mai I Samoa nei le tausanga lua whesefulutoru anga I mele lua whelu se fulu. Ua iai se suinga I pei o na pauma o la loai o na o le tapuni ai o whimalanga inga whamau malo. O le vai tau lea mai au kuso le lua whelu se fulu, mai au kuso le le tausanga. O matawina ai le tuasi iti ai o le whaitawa whai o tangata malanga mai I Samoa nei. E pei o na tue te tala ai sa mawawao I whimalanga inga whamau malo. O le amatanga le lua whelu se fulu lea sa matawina ai le pauma o lalo le numero I latou. E whai malanga mai o na o le vai tau tonu lea o le awhiai o Samoa. I le wha mai o le misela. Pei tai na tue te tala ina whimalanga inga I o ngata tonu le tausanga. Ai toe o sofa ia I loa Samoa le COVID se fulu maleiva. E pei o na tapuni ai loa se ia o mai le masino au kuso o le tausanga nei ina ua iai le tutu unga le malo. O le atua tatala whi malanga inga whawao malo mo e whai malanga mai I Samoa nei. O le sewa ainga matautia fo ilea. E sa ili ilinga ma whaamaumaunga le ofisa whai numera whaamawina Samoa. Ina ua toa si itia le whai taua whai o e whai malanga mai I Samoa nei. I le masino au kuso e peo na pauma o la luai. Tabtele kisiona, o la Samoa Taulogologo. Mai nisa tātou tala, o le whai unga o le vai aso na tia nei, na whaatau tai ai le saidinga tausala Amerika Samoa, o whai ngoina o le moso oio le ne tausanga lua a whelua se fululua. Ma sa pale mai ai se alo whaasino I Samoa nei, mai a whio anga matau tu le whanga masa napu le ne tō whinga tāua, le tamai tai ai nei li mercy su inga mala, o se atelenga le nei o le report. O le whai unga le vai aso na tia nei na whaatau tai ai le sailinga tausala Amerika Samoa, o whai ngoina o le moso oi o le ne tausanga lua a whelua se fululua.
masa pale mai ai se alo faasino i Samoa nei mai le afio anga tau tu le fanga masa na puli nei to finga tau le tama e tai a nei mercy to inga mala ole nei alo Samoa e lua se fulu le matua o soifua masa fofo atu na ula o wina o la ititi i Samoa nei mai la fanga sa na pu mata utu o le taimi nei o lo ata wina America Samoa i mata upu tau loa po tu la fono mai fa moe ia abe o ia malo ia i su tau le si o manga e fia o ia sa ili suwing o le tau maona afianga ia tumotula e te o le Pasifika e to afa sui tau vasa sa ilia mai ai se tau sala filifilia o le nei tau sanga ma wa mata ina ta penanga le tama ita ia nei le to inga mala masa au tasi uma ia le laulau a famasino e sofia o ia ese mai i lea to finga mawalunga i America Samoa mai vaenga ese le tauwanga sa whaatautaya sa manumalo ai le tama ita ia nei le to inga mala e pei ona ia le tulanga muambua i le tāleni o whaalinga la e whaaleanga nuu ma le talina o fesile tu uina mai po o le interview o le telo whailunga Samoa ina umar tama ita ia nei ma o se ainga winga ese fo i lea tauwanga o le nei tau sanga sa langlango ina malo se il blue sky le fa moe o se tasio fa ilonga na ia mawaina e mole skola sipi e tu sa le mal fa feta la le tino e tupe mai le blue sky e fisoso ani ai i tu tau le awa onga o le sama tai o ieta la fitanga sa langlangoina e le feo le tine Christopher Foundation o le ne uinga le sa langlangoina e seta generation le na marmalo i te unga e fai i laula au e le ngata i le telo fa ilonga na maua e le au tau wa ai o le au mamanu ofu po e na saunia ofu au tau wa na tau au ina ile sila tupe e tasile a fetala taptale kitiona malo Samoa taulogologo o le afayati na tatou malolonga pupu o na tuetaliu mai lea mo le gagana faapetania. We can have some short commercial break, then we'll be back.